wagira ngo ni wa wundi uko bamutwengaga ngo hamagara amadubu, idubu ry'ingore iriya divasingana nabo rirabahekenya ngo arazamuka ngo agari Yeriko. Muzi ko Yeriko uwitwa Yoshua yaravuze ngo icyiza ntikikave muri Yeriko, ariko Elisa ngo hagere aravuga aliongea ni nabii. Turagushimiye kandi cyane. Ewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Ewe Maria, zawadi toka kwa Mungu Mesia, umepewa kitoto kichanga, taimiliki nyumba ya Yakobo na ufalume wake. Tabaritwe ari ukomeza gukora igitangaza, tugukomeye amashi gukora igisubizo muri Yesu. Urashobora kujaka bose munemera abemera kuko ari Imana ibagejije hano kabibarinze kugeza aya masaha. Tuyikomera amashi twese, iyo Mana irabika. Shimire Bishop w'urusengero na madame we n'abana babo, Reverend madame we n'abana babo, baraza ya pastorale ya kanisa hamwe na bashinzwe department z'itorero, kuba mwaricaye hasi mukaganira Askofu Jedeo kanisa la Carmel, hanyuma buryo bw'ubusabanye bwanyu n'ubumwe n'urukundo, imbuto nziza. Nawe tunamushimira, tunavuga ngo ikaze mukemera kwakira ijuru n'amatayi. Mwarakoze cyane. Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo ibaho umugisha. Hanyuma nemerere dushimire abakozi b'Imana baraha nabo bumvise ko iki giterane cyo kuwa kabiri kiri ngaha muri iri shengero, bakaza mugasiga imirimo yanyu aho muri hose. Ikoraniro ryose reka ndabasabe tubakomera amashi kuko nabo bagize neza. Hanyuma nemerere dushimire igihugu cyacu cy'u Burundi uhereye ku nzego zo hasi n'inzego zo hejuru, kuducungera umutekano, tugaterana, tukaramya Imana, tugahimbaza, tukadandaza, tukabyara, tukigisha abana. Abakigira amaboko yombi bayikomere government yacu y'u Burundi amashi. Sijaiona nyingine siku, achana imetoweka, na leo Mungu anazijua taji zote ninazo. Nemerere twakira abantu badukurikiranye online, abafite za channel namwe turabishimiye. Mwahisemo kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukwire ku isi yose. Mwanya wanyu mutanga n'abadukurikiranye, fata umwanya
na data zanyu bundles kugira ngo mushobore kudukurikirana. Umuntu wese udukurikiranye ahari Imana itangire gukemura ibibazo byawe. Nawe uri hano mumfashe dukomera abo bantu badukurikiranye. Abatanzi nitwa Ntamahizi Muhoza, hanyuma Matayo Bigera. Nagira umugisha n'Imana. Umudamu n'umwe, abana ni 6, abuzukuru 3. Uwa 7 niwe witabye Imana. Ayo makuru mwarayabo. Narinda bakumbuye. Ari cyo abanyankore bajavuga ngo ni kushemerero munonga naje ndabishimiye cyane. Torero ni muri Uganda tuyoboye ryitwa Holy Spirit Fire Church. Hanyuma bishop wacu yitwa Apostle Wile Tumwine. Ndamukirisa umuntu aho ngaho umubwire iyi topic tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Umubwire ngo ibyiwawe birakomeza bibi byawe. Chako kitaendelea kuwa chako. Umuntu w'umuhinga azi gusoma neza Ikirundi. Igitabo cy'Abami ba Kabiri ibice 8 umurongo wa 4 uri busome agere ku murongo wa 6. Ndumva kuko ari ahantu turi busome, wenda bandika mwandike igitabo cya 2. Murashobora kwandika kandi Abami ba Kabiri naho nyine ibice 4 no kuri 34 gushikana 37 n'8. Ariko turasoma icyo gitabo cyonyine, wenda kumbure ahandi uraza kuyisomera. Murantunze nasaraye nagwaye grippe, ariko cyo tuba tudakorera Imana hamwe n'ibyo Imana ije gukora kandi irakorana na twebwe nawe wenyine. Ninde wabonye kugira ngo dusomere? Ashobora kuba afite Ikirundi cyangwa Ikinyarwanda sava cyangwa Ifaransa sebo. Abami ba mbere bice 4 umurongo n'uwa. Abami ba Kabiri. Abami ba Kabiri bice 4 umurongo wa 34. Bice soma ibice 8 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Bice 8. Niho hambere. Naho niho ari na topic. 8 umurongo wa 4. Ibice 8 n'umurongo wa 4 gushika ku wa 6. Haravuze ngo muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'uwo muntu w'Imana. Aramubwira ati ndakwinginze tekerereze. Sinzi ko araho. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'uwo muntu w'Imana. Yego. Aramubwira ati aramubarira ati ndakwinginze tekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekereza umwami yego uko yazuye uwapfuye uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana aba araje atakambira umwami bwo mu rugo gwe n'igikingi cye. Gehazi aherako aravuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Amen. Kuri 6 umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amuha umutware ho umuhesha. Aravuga ati yego umugarurire ibye byose. Nako kantu nashakaga umurudishiye byake byote mugarurire ibye byose nibyo bamusaruye iyo mirima ye byose. Ibyo mwasaruye mirima byose uhereye ku munsi yaviriye ukageza ubu. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Reka saba umuntu uze kubekinga neza indirimbo
afate microphone. Ndagitse mwiriwe. Amahoro neza. Muragumye. Nabitoye basha. Nabitoye. Ndiko ndiga ikirundi. Yes. Tachiza ibshawe kutajahani. Kandi bigakomeza bikabibshawe. Hano nta muntu udafite ibyo. Ukuremye ufite ibyawe. Muri abantu bari aha ngaha harabagira kamere mere yo kurakara vuba. Ibyo ni iby'iwawe. Hari n'abandi bagenda pole pole. Hari n'abandi bidoga. Ukambwira inama akavuga ngo hesha reka rekasha. Chewe na hanyine. Oya siho nyine. Hari n'abandi bagirirwa inama ngo chewe na precise nuko nyine nahejeje. Ariko hari n'abandi bagirirwa inama bakeme. Ubu butumwa bw'uyu mugoroba ijuru ryandumye mwaza gutangariza abarundi n'abarundi kazi, abanyafrika n'abanyafrika kazi, abakongomani n'abakongomani kazi, y'amoko yose ari ku isi. Ikiwawe kirakomeza kibe ikiwawe. Hano tubonye abagabo bane. Uwa mbere yitwa Elisa, uwa kabiri ni Gehazi, uwa gatatu ni umwami w'igihugu, uwa kane Nyamudamu. Muri aba bantu bane ndagenda mvugamo amagambo make ku buri muntu wese. Nindangiza tuze kubazanya tese ibyawe ndibabitwaye. None se ko wabitwaye niki cyo tuma bikugarukira? Nimuheze Imana icyubahiro. Haleluya. Uzokwama uri Imana, Imana ibihe byose. Uzokwama uri Imana, Imana ibihe byose. Nimutuze ibiganza cyane. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Uwa mbere ni Elisa. Elisa ni umunyeshuri wa Eliya. Mu bantu bakomera ku isi, mu bantu bakomera mu muryango, mu bantu bakomera muri company, bagira abategura abazabatsimbura. Ekipe zikomeye ku isi zigira bategurwa kugira ngo bazatsimbura abandi barusha. N'ubona ufite company ariko utagira abantu utegura, muri fitire bizakugira problem. Ariko nugira butegura fitire ntabwo izakugora. Ndimo ndasenga Imana ya Isiraheli, umuntu wese uri ngaha kugira ngo ibishawe bikomeze bibi ibishawe, ugire esprit yo gutegura. Amashi uzokwama uri Imana, uzokwama uri Imana, Imana ibihe byose. Natanga haleluya imwe ninjire mu ijambo. Nimuzamure ibiganza. Haleluya. 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 Pima mambo. Sasa bekasala. Eliya aramutegura, ariko mbere yuko mutegura Elisa ngo akora ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ngo agendana na Eliya 20 imyaka 20, ariko aramukurikira, ariko arajana nawe, yihanganira faiblesses. Ejo naravuze ngo umuntu aba muri phase zibiri, muri côté fort na côté faible. N'umuntu wese ushaka gutegura, uzategura, uzagira ikiko guha
nugomba kumenya ko afite kote fo na kote feble. Nono Elisa aravuga ngo nkurikiye umugabo akomeye waganiriye n'Imana. Nasomye Bibiliya ndimbwira umugore wa Eliya kugeza n'uyu munsi wa none ntawe nzi. Wowe nimba umuzi jawe ntawe nzi. Bibiliya irambwira ngo ikintu cyambere ngo mukurikira panda 20. Urashaka kugera ngo byawe bikomeze bibyawe. Nigihe kingana gute ukomeza kugira ngo ibyoza akomeza kubibyawe ubikorere igikorwa cyo gutuza ukihangana. Icyakabiri ngo agire ibyo asiga. Ndamukiriza mugenzi wawe mubarira ngo urashaka gukomera mu bukirisi gira ibyo usiga. Sikijotiro mwabarundi kazi mwabanyafrika kazi uvyuka witere di mate. Sikijotiro ijotiro rishugunye byuka 5 utangire guteka chapati kwibarabara nyine ngaho chapati yinjiramo. Sikitiro sikubugu sikubunebwe amandazi ni weza guteka uhagarara usemerere chapati mwabarundi mwaba chapati gabasha iryoshe chapati ryoshe gabasha. Hariho n'amandazi indugu, hariho n'amandazi indugu, hariho amandazisha indazisha, hariho chapati ryoshe ndugu. Mama chapati ni ingo. Hindukira no mwishe umubwira ngo hari ibyo wasize, hari ibyo wakurikiye. Reka tange haleluya. Hano hari ibintu byose musambire bikaze. Haleluya. Saba hey ngo asiga urungano rwe. Jeunesse arasiga. Ushaka kugera kure agira ibyo asiga akagira ibyo akurikira, agira ibyo asiga akagira ibyo akurikira. Isaku yisigi gira intumbero gira vision. Shangiro ryitwa gute? Okay, birarangiye. Munda mukiriza umubwira ngo birarangiye umuriro uratsikana. Musamure. Amina. Amina. Oh amina. Usifiwe Jehova. Amina. 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 Oh amina. Usifiwe Jehova. Amina. 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 Oh amina. Usifiwe Amina. Jehova. Amina. 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 Oh amina. Usifiwe Jehova. Nubwo yasize urungano rwe ariko yari umugabo ukora. Imana ijana n'abakora. Yatanze itangazo ravuga ngo udakora takarye. Ayo mapeti mufite jeunesse y'abanyafrika mutariko murakora amadiplome mwujuje n'amalisanse n'amagarade mwe mugabanya apeti. Jumvikanye munda mukiriza mugera ngo sha nimba udakora gabanya apeti. Amina te. Amina. Amina. Oh amina. Usifiwe Jehova. Amina. 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 Oh amina. Usifiwe Jehova. Amina. 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 Oh amina. Usifiwe Jehova. Agira ibyo asiga ariko arabasezera ngo abazimana
mama sinogenda nk'umuntu w'ikijuju, ngomba kugenda nk'umuntu atomoye, kava ahantu bafise seve y'iwanje, bafise histoire y'iwanje, kabandanya ngakurikira umugabo akomeye, umuhiza akomeye, umuhinga akomeye, kagira ibyo siga, seve kayisiga, histoire kayisiga. Naho mwebwe gusa ngo henduko ngo iki gisagara kiratugoyesha, ngo akazi kabuze. Wewe nini akazi kabuze? Ufise amaboko, ukagira umutwe, ukagira igifaransa na mate physique iri muri wewe na histoire. Munda mukirisa umubwira ngo wasize itiro cyangwa uracaryamira cyane. Reka ntange haleluya, ndanezerewe ma. Nimusabure ibiganza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu buzima bwawe Imana ni guhaza umuntu w'agaciro, azagusigiriza agaciro. Ariko nugana n'umuntu utari w'agaciro, azagusigiriza uburofa. Ndaseze muri uyu mugoroba Imana Isirayelwa iguhuza n'umuntu w'agaciro. Haleluya, agusigiriza agaciro. Mbisubiyamo, ndahanuye, ndavuze ngo muri uyu mugoroba uyu muhingamo Imana iguhaza uw'agaciro. Nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Asekisi pepasa ngo aramukurikira, kandi ntiyumvise ko Imana yavuganye na Eliya ari kumwe, ariko kuko yamwitegereje ngo aravuga ngo uyu mugabo akiri kuba gushaka hari icyo afite. Reka nkubwire, ndasenze uyu munsi wa none Imana igukureho abantu bose badafite agaciro, iguheza umuntu mu w'agaciro. Hari umuntu ukumvise ako kantu akomera Imana amashyi menshi cyane. Amina, 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 usifiwe Jehova. amina, 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 usifiwe Jehova. amina, 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 usifiwe Jehova. amina. Amina, Demasikaso, akala sala. amina, usifiwe Jehova. Umuntu yakurikiye ahantu hateguye neza vrema. Nubwo umuntu yavuga ubutumwa ari ngaha ntangorane. Asha ari opposition nziza vrema, kandi tomoye gose. Yakurikiye umuntu afise ibintu bitatu, yitwa ko ari umuhanuzi w'umurakare, Eliya nabii wa Bisirani. De wa gazabu uhora turua, alikuwa nabii wa hukumu. Tekereza kapasite ya Elisa akurikira uwo mugabo w'umurakare. Biblia inavuga ngo alikuwa hodari kama kulungu, ngo yarihutaga kimpongo, kandi niwo muntu wa mbere watanze itangazo abwira Elisa peti muri aka kanya imvura igirigwe, kandi niwarangara gatoya ukizubatu kidogo mvula itakupiga, alafu mimi haitanipiga. Ariko Elisa aravuga ngo nubwo ufite iyo capacity muri wewe, ikima nagushizemo ukampitamo, ndavumilia. Reka ngubwire wewe, babwira muri korari kuracerererwa juja kare ngo ndabivamo, ndagutangarisha ukubivamo twete tubivamo. Ngo baguma bankosora, none se ninde utarakosowe? Habe n'Imana yadukosora. None se urashaka gukomera utakosowe? Urashaka gukomera utagiriwe inama? Urashaka kugera kure utabonye bakugirira inama? Nimba ushaka gukomera, emera kugirirwa inama. Bibiri iravuga ngo muri ico gikorwa ijuru ngo riratabara. Noneho umva ukundu Elisa ngo yitwa ko ari umuhanuzi w'urukundo, umuhanuzi w'imbabazi, umuhanuzi w'impuhwe. Ibyo bintu byose biratandukanye na Eli, ariko muri ibyo byose umva ikintu gikomeye. Chako chako
watujije hindukira na mugenzi wawe umubwire ngo uko kuyebaye buri kurayebaye ikirundi cyo ngico kirumvikanye ngo ari kwijabe mutangano mutangaside mu buhonga mu buyenzi mu rugombo cy'ibitoki karuzi reka kuyebaye tusa nta muntu uzutuza mu nzu y'Imana Imana ngo reke kumusubiza ariko umuntu uyabayeba uyarera yakeka ya Mungu ni musamuri biganza komera Imana amashimeshi Hallelujah. ngo ahura n'abana b'abahanuzi Beteli baramubwira ngo shobuja aragukugwa mu mutima wa Elisa yari yaratujije tuza ni mutuza mu ishengero ngo akakazi ngo njengira kavemo nibahemba neza ile siku natoka na wengine wanainuliwa wowe wahuva abandi no basamurirwa icyakabiri ni muzamura ibiganza ni mukomere Imana amashimeshi yamenya ko muri ale nta bantu baza batahura umuntu ale ntibagutahura igihe kimwe tuko turatangura gusenga bakavuga ngo bandi hamahizi barasaze twari muri ale turi kumwe n'abagabo 2002 mu ngagara hariya basenga tuvuza amapendo aba tipe nabo barasaze twari muri ale ariko uyu munsi wa none barya batubonye muri ale returu iwacu iravuga yonyine tutaravuga bamwe ngaha bari ko barasenga ngo mana yo mu ijuru umegusuye umugabo ndamuramutse yewe ndahari singira igikabyo turaramukanye ariko se ale na returu yawe imeze gute bamurebera muri ale ntibamenye ko akurikiye umugabo reka kubwira abantu nibakurebera muri ale wowe witegure muri returu kutagaruka kuri wa wundi tuza gusenga dufite ibituremereye dufite ibituruhishe ariko twagaruka tukagarukana umunezero ngo bari basore barasaze nabo ngo baguma bavuga ngo bari ko batamba ngo babira n'ibyuye reka nkubwire nta muntu wobira bino byuye ngo gwari diabete icyo cyonyine kigutangarisha aho kuza mujana amahera hariya mukora siporo kuri biriya byuma ngwino ikore ngaha nta diabete zagufata icya gatatu mukomere Imana amashimeshi gira kivu Hallelujah. ngo yarazi kuvuga imbaraga zo kuvuga genitonse zituruka mu mitekerereze umuntu ndangana nuko aresha umuntu angana capacity y'umuntu ni imitekerereze ye basa kwitwa kufite capacity nini kuko ibyo ukora nibyo biranga umuntu okay vuga gahoro nono bagera igirugari bagera kuri Yorodani bagera hakurya Eliya aramubwira ngo peti vuga saba icyo ushaka okay aho hari igitaramo gikomeye hari umusozi ukomeye hagiye kuba wende na mimi nirudie ale ya Elisa returu aragarukaniki so Eliwe agiye muri returu yiwe agiye mu ijuru peti Elisa agiye gutaha muri returu so ale bari bakiri kumwe so abamubonye bose bamubonye bari kumwe bombi babiri none agiye kugaruka
nono se biragenda gute peti omba utakalo alafu na mimi uwo mwisharanye nakubwira ijambo utarabona uzamwegere ikibazo ufise wigize bamenya wigize na juwa wigize ndabizi wigize narabihejeje ndabyo uraheza dayeri fievre tifoid irikira gukubita malaria nayo yasaze krize ngaha mu kofi wawe harimo vide none urasara gusa n'igifaransa ebone hatutakula kifaransa do yiwawe do aramubwira ngo Musa mimi sina mengine ulifanya ishara 7 ndasaba imigabane ibiri wavuze ngo mvuge sifite kote à droite à gauche jawa ndasaba naomba icyatumye mvuga ibyo bintu Elisa iyasha kuvuga ngo tujane mu ijuru bari kugenda ariko aravuga ngo naratereninzwe hani nyuma ale abantu baransetse barangana ngo dore kishuju dore kigabo kidafite ubwenge wakijana n'umuntu umusiga arababwira mimi ninajua tuliyeni kibari bazi kuko nagaruka gutya agaruka n'ikintu reka nkubwire wowe nimbura kurara iminyanya nimbura imirengarenga nimbura kurarima ibishaka birime misigati iyo ni yale ntibazagutahura nimbudandasa se n'ubunyobwa niki karanga dandasa abavuga reka bavuge iyo ni yale muri retour uzaba uri fite iduka rinini hariya muri ville chako shiramo agasirimu bagira ngo ni wawundi uko bamutwengaga ngo hamagara amadubu idubu ry'ingore iriya divasingana nabo rirabahekenya ngo arazamuka ngo agari Yeriko muzi ku Yeriko uwitwa Yoshua yaravuze ngo icyiza ntikikave muri Yeriko ariko Elisa ngo hagere aravuga aliongea ni nabii hari ibibazo bigutegereje birahari kubera kuko utamenye ko wewe ni wo muti wabyo n'ubu uracicaye warangize ngo aramanuka bamuheza raporo n'ubona igihe cyose hari urubanza umugore n'umugabo bakoroganye tukinjire yuvuga ariko bakaguhamagara ngo wino dukize utugirira inama uzamenye kukomeye baramubwira ngo muri Yeriko dufite itangazo kuko ndakiza kizavayo Elisa aravuga atoke
abandi bamubwira ngo muri Yeriko inkiyo zimwe zibyara ipfuye zikabyara ibirambu ibintu bene ibyo ngibyo. None ga jewe niki nimugane muzana umuntu umva amakuru. Yesu yaravuze ngo turi umuntu w'isi. Namba 2 muzane nikandu kitwa gakunga urukuzo mukore merange mubibene mu isoko. Noneho ngo abahanuye ijambo Yesu yaravuze ngo iwe ni isoko y'iki y'ubugingo n'amazi y'ubugingo. Ijuru riravuga ngo kuvuga ngo duceceke kuri Yeriko rya Elisa twoceceka. Reka ngubwire Imana ndiyane no kugusubiza itete ryawe nta Yeriko ufite. Ego imitwe twese turayifise umve ariko gutekereza sikimo inyishuti zabuze problem ningaha kora mu mutwe wawe. Reka gupfana abantu, reka induru, reka isaku ningaha. Abo mwakuranye Karusi ubu nabadandaza bagenda muri Ethiopia bakagenda n'ahandi no mu Buganda bakaja no muri Turiki. Mbega wowe uracyari ngaha ndetse uracyari no mu bukode. Problem si wewe si ni Imana, problem na ndanezerewe matayo. Reka kutwitisha amagambo ngo jewe ndi banitaho jewe ndi bandaba sha gitukuraba ugakura ukabufise 40 d'ailleurs ndurashaka tuwa uracyari kusaba mama wawe isavo yo kumesa impuzu ukumva ko kuri muzima mu mutwe wize kuri college uri muri lisansi hama uri kurarondera akazi ngo karabuze. Problème si man ni mu mutwe. Impamvu problem atari Imana biraba ngo zaho umugisha amaboko akora abafite amaboko ni bayazamura. None se yawe leta igucungerera umutekano usinzi urote nibihera indabyo mugiri wayo ariko gitanga sikirabaye tukiri mu rugero rwo kuvuga ngo umushomeye nzawe ndi umukristo. Isho ni ikintu gihumuriza, turahumurizwa n'amagambo ya ngo umushomeye. Ikiduhumuriza nukuza ukapresenta proje wakoze ishengero ryitwa none uraba muri vision ufise amaboko abiri ukagira n'amaboko ukagira amaguru ukagira umutwe ukagira n'amaso warangiza yababa bakwirukane mu ishengero wowe uri gito cyane gute indabe zirahanga ndande buragura habe nimwe mugira n'isoni woza wicara kunde babandi baguze ufite umutwe ukagira amaboko Elisa aramanuka ngo bayinjije igitego umunsi mu bana b'abahanuzi umva abandi ko bazomera abo bakeneye abagabo bafite Yeriko abo bakeneye bafite vision. Bishop wanyakeneye bafite vision mukaza mukamubwira ngo twabonye ko tugomba gukora iki mukava mu magambo mukamubwira ngo dore byo twakoze ka jeunesse dore byo twakoze nk'abamama dore byo twakoze nk'itorero atari umagahaguruka kavuga ngo umviriza Bishop impuzu ziwawe zose ni jewe uzoza uzimesuza muri lavage zoza ndijana hari ukabwira revertinage izawe zose zoza zijana naho gusa baguse mudusengere dufite ibibazo ya bagusengera le 1er janvier gushika septembre baya bagusengera umwaka uherundi uhere ni mukenguke
numvise ngo arangize ngo agaruke ahuye n'uyu mudamu twasomye. Nimuheze Imana icubahiro, nimukomere Imana amashyi menshi. Uyu mudamu yari afite amagambo 6 ndavuga 2 gusa. Ijambo rya mbere ngo yari azi kwitegereza abamugana. Hari ikintu abanyafrika tugira, umuntu ugira umutima mubi azamubwira umugore wiwe ngo hewe ngwega bamabaza misi yose ngo baje kandi none se reka kubaza wowe ndi bagukoye ndi waje, none se iyo langaje yiwa uvuga ngo baje kandi wowe ndi waje, waretse uwo mutima mubi, wagize yereko, warebye kure, uri wayo uvuga ngo ni muramu wawe cyangwa undi ngo ntazi wawe mu rugo, uriya yo gutabara muri business, uriya yo kubwira inzira yo kuja muri Dubai, uriya yo kubwira inzira yo kuja muri Turkey, ariko kuba utafite vision utazi kureba kure ngo bamabaza misi yose utakomeye tauni juu ya kutokuona na maono. So ni chambere cha kabiri ni muzamuri bigaza, nimuvuge ngo haleluya. We yaraze kuvuga abwira mugabo wiwe, aramubwira ngo ntayandi makuru mfite, mbonye umugabo ucana namwitegereje tuze turamuhinga namba tu namubonye kandi tumubakire. Byo niyereko no kureba kure. Reka mbabwire, urashaka gukomera hagaciro umuntu, urashaka kugeza imbere tugasuzugura umuntu nubwo yaba ari umwana ufite deza, tukamusuzugura. Ejo tuzi cyazabo ibindi mo mbabwira niko bimeze. Hari abadusuzuguye. Je uyu mugabo nigeze kuzitira uruzitiro rw'idolari 10 amezi 3 inkoko ntibona hica, baravuga ngo Matayo azafira mu ruzitiro, ariko ubu iby'inzitiro byararangiye. Arabakira igihe kigeze bagira ibibazo n'amagume barahunga, ngo akihunga ijuru ngo riratabara rimusanga iyo yari. Imyaka 7 irangiye, ukusi ni ukuvuganira byazi wabonye ukundu yabakiriye. Ikise ikinyajana cyo kugira nabi, nimugire neza uko ushoboye. Nuhura n'udafite akazi muvuganira abona akazi, nuhura n'umuntu udafite uko bimeze neza mugirire neza, numara uceceke. Byaza aravuga ati je uyu mudamu cyo yadukoreye singomba guceceka, ngo abwira umwami ngo imirima yiwe yose, inka ziwe zose, inama ziwe zose ziri ngaha, nyamoneka ntugire icyo umutwara. Nyamudamu ngo barashitse. Byaza aramubwira ati dore nguyu chako kitabaki kuwa chako. Nimuhaguruke dusenge. Ndahamagara umushumba aza dusenge kubwira ijambo. Ntakiri kintu noshaka kuvuga kirekire, gusa ugenda umenye ko chako kitabaki kuwa chako. Biriya bintu byose navuze menye ukuntu bitwarikamo neza, bana n'abantu amahoro, reka gusuzugura abandi. Imana ya Ibrahim na Isaka na Yakobo izikora igitangaza kuwamenye kwitwara neza. Nimumenye iki kintu ejo muzakomera. Mvuze iri jambo, mwa basore muri aha nimukura amaboko mu mifuka, mwa bakobwa muri aha ngaha nimukoreshe ubwenge mwahawe, nimwihangira imirimo mukore. Icyawe kizakomeza kuba icyawe. Numenye iki Imana izakugira neza.